Umupira ogu rwagati ya district ya Mitoma hamwe na Buhweju gwazanirwa hacishayi ca Ruhinda Secondary School mu district ya Mitoma. Abazana bitu itwe ejimi friendly yonkatera timu express myaka 5 na Uganda Prince Map kuba mpenzire ndukurwana n'ababuhweju kanta kubana mwe hare omuntu kugira compound fracture ninga simple fracture esho kati mushayi zanubwira umupiro kuyagamba kusinga cyo twenda gutureta hamwe abantu bankore tumanyane zane hamwe abembezi bakwatanise amwe rwabyona abaturana bajyango abanyankore tubakumanya mpira barengo abanyankore bakumanya mpira. Gore yo kubanza umumpakeza Ankole Cup umwaka w'2026 yategwa Andrew Basena mzani wa district ya Mitoma kandi oguyagirago nibija kuteba ezero kusingaho abandi basa kusima abagizi bitu ababasakuza bakatereza abagizi bari munonga kitaba tubatama no basemerwa mwingi abawinire izoba kandi musima nabakoci kubanga wineji tancheka abakoci organizing aje kandi tubasubiza mu abagizi bode kutamani abantu bakoma ngoro tshongera kuteba wini tshongera kubena shikopechi season ekine cya Mitoma. Abebembezi umucange cya Mitoma baraganza kuba rukwisha kongera guteka mesente hamwe n'amani mu kutumbura umupira muri Ankole. Right Honorable Deputy Speaker, Honorable Kazora, Governor witu Mwanuka Litundu, itwatwanisiza hamwe. Ekintu kitu tubetushuruma hamwe, twatwanisiza hamwe, abebembezi b'abandi nabo bija ba district bitome kintu cyafundikirwa kuhweje twagisenga. Zanora atebe gora kuza kumuhereza emitwaro 50 ko muntu abwa kasimo ano muntu kumanakunda kare yaye kandi akagenda akajongera kandi bicerizana ngo buri timu owera singo mpira tuzagaraka tuhereze miliyoni bakwatanise hamwe bagume bari bamwe kandi bagire ki Ogo mpira kwa Ankole Cup itoshi tukureba mukaba memba ba para nabebembeze no kugira ngo tubase kura Quran Center antazabana abana ba Uganda abana ba Buhweju abana ba Ankole nabo babase kwendera bakura kurine babase kugenda bakaparticipatinga umupira eyensi yone kurugame center kandi bo abazana ba Mitoma basima bebembezi ahabo bushagike obabahiri Zaro muchako kusima Honorable Asa Kazora bwo kureba ya top 5 kandi no muhimbo kora kwasinga Buhweju nicyo timu yo kubanza umuri Ankole kubanza tuskowaringa kandi tukakora wenu niza kuzano kuri bamwita Akor kandi niwe yatutembera Akoro wenu kandi ari mu gishogu ko emitwaro 50 Honorable witu Asa Kazora yaturetera Ejimi abiri atatu ana atano makuraga gashakwa Samuel Kanyishwa muri Mitoma.